Ndabasuje mbahaye ikaze ari nako mbifuriza kugubwa neza mu bice bitandukanye by'isi muherereyemo uyu munsi none magingaya tariki 27 z'ukwezi kwa cyenda cyangwa se Nzeri umwaka wa 2025 aho turimo turakurikirana akantu ku kandi kurimo bivugwa ndetse n'ibirimo biba ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi ni Bosco Official yavuga kuri mikoro, amazina yanjye ni Bosco, aho tugiye kuba twakurikirana akantu ku kandi ku bikomeje kugenda bivugwa ndetse binagarukwaho hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya makuru rero akaza kwibanda n'ubundi by'umwihariko kuri iyi mirwano tugiye kwerekeza Nzibira bimeze bite cyangwa se byifashe bite kugeza kuri ubu ngubu. Nzibira akaba ari igice kimaze iminsi cyumvikanamo imirwano ndetse igice cyakomeje kumvikanamo amakuru mu by'ukuri ubona yuko ahindagurika umunsi ku wundi, nyuma yuko inyeshyamba za 23 zigerageje kwinjira Nzibira zigatangirwa n'abarwanyi ba Wazalendo. Aje kumvikana amasasu menshi kugeza kuri ubu. Amakuru aturuka muri ibi bice aragaragaza yuko inyeshyamba z'abarwanyi ba 23 bongeye kugaragara muri uyu mujyi wa Nzibira, igice giteye imbere cyane cyangwa se muri centre y'ubucuruzi. Urugendo rwa 23 ndetse amakuru akaba avuga ko rukomeje no mu bice bigiye bitandukanye birimo Shabunda, aho bashaka gusohoka muri teritwari ya Walungu. Muri teritwari ya Walungu rero abarwanyi 23 bakaba bagaragaye kuri hoteli La Trinité, aho bari barimo bakoresheje inama abaturage. Abagize umutwe wa 23 bakusanyije abaturage batari bakeya ndetse bivuga ko abagize uyu mutwe wa 23 bateguje abaturage bo muri ibi bice yuko ngo vuba baza gukomeza no mu yindi myanya igiye itandukanye. Ndetse kandi byongeyeho amakuru avuga ko abarwanyi ba 23 muri bice bamaze no kugira mu gice cya Rutsukuru, igice kiri bugufi cyane cyangwa se kiri hafi cyane na teritwari ya Shabunda. Ku bw'izo mpamvu bagize itsinda rya Wazalendo bakaba bakomeje nabo gutegura ibitero byo gusubiza inyuma uyu mutwe wa 23 kugira ngo udakomeza kwigarurira imyanya igiye itandukanye. Abaturage ndetse n'abadepite kuri bakaba banenga igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kujenjeka ndetse no kugenda biguru ntege mu guhagarika ibitero by'umutwe wa 23 ndetse no kubuza gukomeza kugenda wigarurira ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu amakuru aramutse muri iki gitondo aravuga yuko hakenewe ibitero by'indege kugira ngo byongere kwifashishwa mu guhashya ndetse no gusubiza inyuma abagize itsinda ry'umutwe wa 23 bakomeje kwigarura ubutaka butandukanye aho muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. By'umwihariko rero muri iki gice cya Nzibira amakuru akaba avuga yuko ubu Wazalendo bakeneye kongererwa imbaraga, dore ko basa nkaho bari guhangana bonyine ubwabo na 23 mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Abagize itsinda ry'umutwe wa 23 mu kugera hano Nzibira bakaba bakoze inama igamije rero gukomeza kuzenguruka ibice bya Kivu y'Amajyepfo. Kuri uyu wa gatanu kandi amakuru avuga ko mu by'ukuri 23 bishimiye cyane kugera muri aka gace ka Nzibira, ari nako bagerageza gutera intambwe yo kwerekeza Shabunda. Azindi imbaraga zikenewe kuri ubu usibye gukoresha intwaro zose guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ifite, ariko itsinda ry'abakurikirana iyi ntambara urasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bakaba bari kwibaza impamvu igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyaba gifite indege za Sukhoi 25, bafite Sukhoi 35 ndetse amadrone arimo Sekafo ndetse na Kamikaze n'izindi zigiye zitandukanye yabizifashishwa mu butasi, ariko bikanga. Bagize itsinda ry'umutwe wa 23 bakabagirana hano muri ibi bice ndetse bakaba bashaka kwambuka ngo berekeze muri Shabunda. Ibi byose ariko Wazalendo ivuga ko harimo akagambane ndetse n'ubugambanyi bukomeye cyane harimo ubukorwa n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC mu bice bigiye bitandukanye. Mu majyaruguru ya Kivu kuri Nanga, muzabikorwa ry'uruzi rwa Kongo yatangaje imushaki muri teritwari ya Masisi kuri uyu wa kane ushize byinshi
ndetse hagaragaramo ibikorwa byavuzwe nko kwigamba ku butegetsi bwa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Avuga ko ngo barimo baribanda ku iterambere ry'abaturage kandi ngo mu by'ukuri bakomeje kubaka ibikorwa by'amahoro. Nanga kandi yavuze ko ashimira ubuyobozi bwa Alliance Fleuve Congo ndetse na 23 binyuze mu mahugurwa agenda ahabwa ubuyobozi bw'ibanze bwagiye bushyirwaho n'uyu mutwe. Ibi byose gusa bikaba binengwa ndetse binashidikanywaho n'abaturage ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ubu tuvugana amakuru akomeje kugenda amenyekana aragaragaza ko umutwe wa 23 ukomeje muri ibi bice by'ahangaha muri Nzibira. Abagize cyangwa se abakora ku ruhande rwa FRDC barimo banengwa. Kuri ubu rero amakuru akaba agaragaza ko hakenewe izindi mbaraga zose zishoboka ndetse aricyo gihe ngo ibitero bikomeye cyane byongere kugaragara muri ibi bice, hato bitabaye ibyo bikagaragara ko mu by'ukuri hari ibiza kuba byakwangirika ku ruhande rw'abaturage ndetse no ku ruhande mu by'ukuri no ku ruhande rwa FRDC no ku ruhande rw'abaturage. Iyi nama rero yabaye kuri Hotel La Trinité ikaba mu by'ukuri yumvikanyemo ko 23 irimo iragerageza gukora ibikorwa byo gufungura cyangwa se byo kwerekeza mu bice bya Minema ndetse na Shabunda. Ibi byose rero bikaba mu by'ukuri bitavugwaho rumwe, aho abaturage bibaza impamvu igihugu cyabo cyaba gikomeje mu by'ukuri gutwarwa cyangwa se gufatwa n'uyu mutwe w'inyeshyamba mu maherere, kandi ukabona ko ubutegetsi bwa Kinshasa budashyizeho umutima wose ushoboka kugira ngo babashe guhangana n'iki kibazo. Rero akaba aribyo byateye abaturage kwibaza byinshi, aho barimo bakeka ko ibikorwa byaba birimo ubugambanyi kandi bagasaba ko hagira igikorwa mu maguru mashya. Ni mu gihe iri huriro ry'umutwe wa 23 rikomeje kongera ingabo mu bice bitandukanye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri teritwari ya Walikale mu gace ka Ihura muri grupoma ya Kisimba, mu rwego rwo kwitegura kurinda abaturage cyane cyane ibitero by'ingabo za leta ya Kongo nabo bafatanyije bikomeje gukaza umurego muri iyi minsi. Tariki 24 amakuru avuga ko Ihuha mu gace ka grupoma Kisimba hatangiye kugaragara ibikorwa byisubiramo by'umutwe wa 23 muri Walikale ikomeje kongera ingabo, kandi uretse muri ako gace baherutse no kongera ingabo n'ibikoresho mu bice bisatira Metimbi, Njenje ndetse na Maremo. Bavuga ko umutwe wa 23 watangiye no kubaka ikiraro cya Minjenje kugira ngo ugerageze kujya ukifashisha mu bitero byabo. Nguko amakuru aturuka muri bice abitangaza ngo imodoka zaturutse Ikikuku muri Rucuru zageze mu gice cya Balindu zizana abarwanyi hamwe n'ibikoresho bya gisirikare bigomba kwifashishwa, nubwo ataramenyekana neza nyirizina icyo umutwe wa 23 uri gutegura. Abenshi bahuriza ku kuba ushaka kwigarurira ibice bya Pinga.